بريزيدنت دونالد ترامب لو معلت حدا زقرم زخونه سن حساب العائلو كم زفلت ني كندا مبل 51 ستيت ناي أمريكا أنت جبرناسي تسأجم زلوا هاي نسمعنن كومون ناي كندا برايم مينستر ناي غافرنر ناي أمريكا تجبرنايو كم حسابي إلوس أب تويتر يتصحف نيرو هجيتهم مراحتي كندا اتو مينسترات نتزرباتات كميليوم حاسبهم يوازا يدلو ولا أنا دجارة دلو يمسيلنا نيرو وي دونالد ترامب دا نعملو كلا قد يلي كومز بالزولينا نبلنينا انتو خونه لو معلتي بريس كونفرنس نيرو اب مارلاغو ناتو ريزورت مالتيو واتيو اب تزهابوك على محتت بزعبا كندا حاتيتومو بريزيدنت دونالد ترامب ني كندا سي بخمي من قديخا كتحزا وي ستيت ناي أمريكا هتقبرات دلي انتاي تمدبكا ناي بحق بلب خاريخا ني كندا اسمبل 51 ستيت ناي أمريكا هتقبرا انتاي تمدب كوليوم حاتيتومو بتعمي زقرم زخونة انترفيو نيرو أبزيك على محتتكا دونالد ترامب انتاي لو حزر زبالة فيديو كارياكومي دحار حابيرنا خنقول صعينا هو دونالد ترامب كاب قدم ممراتو كلتسومون تريفو له اناغوريت كون مالت اب اوفيس كاتو ناب وايت هاوس قدم ممتاو ግን دارغا ناي جو بايدن سول حنتي سمعنا سمعكم ولا دي ناي جو بايدن كم زيرو انتي سمعكم ناي جو بايدن زخون اللودي دارغا ناي جو بايدن سمعنا مناتو جو بايدن صاحب حج زلو بريزيدنت ግን دونالد ترامب يو عالم قاو دبلا دلو بمتن راشا يوكرين وقع بمتن إسرائيل مس حماس بمتن أمريكان كندا أب كندا دارجا نزي ناي برايم مينستر جاسون ترودو ريزاين دقبرو خما مغنياتات هادلو وي دونالد ترامب زومت أوناي تاريفيو قل زبهال هالو حجي اتاني إيش داي فيديو موكس معكم دونالد ترامب تايزو للنازلو دحار حابيرنا كن قلت عينا ناي 3 دقائق سوزخنا تا فيديو انت دا سمعوا بإنجليش سمعوا دلي خونكم 3 دقائق سمعوا انت دا أنا بتغنيا تبلو خونكم كا إذا فيديو أتحطون تيات بالنيرا نزبل دونالد ترامب مرحي ناي كونسرفاتيف بارتي بيير بولييف مالتيو أبتاز حلفت زقابرا انترفيو أمس يعني رمس جورن بيترسون أب أنتايلو نيرو دونالد ترامب سي ن كندا مبل 51 ستيت كغبرا يلو مسحتتو اسو كاب زملسو اي كون نيو كوم بمنم تأمر كون زيك حسابي صوصواي دارغا مليسو حجن السخاسي بخمي خاتم ملسو نزيلو يم حتى مون دونالد ترامب ابزي دونالد ترامب تايلوم هو ግን ምናልባት እኮ ፒየር ፖሊየፍ ከይምረጽ ኸይሊ ከይምረጽ ስለዚህ ንሱ ክምረጽን ከይምረጽን መጀመርታ የረጋግጽ ቅድሚ ናይ ካለ ምሕሳቡ ናቱ ነገር አይፍለጥናን ان አይግድሰን ኒ ካንሱ ዝበለ ይበል ወልሐንተን አይ ድስማዓኒ የለን እሱ ድላይ ይዛረብ ገለኻቲ ትራምፕ ሚሊሽሉ ዝሓተቶ ፓናማን ግሪንላንድን በኃይሊ በሚሊታሪ ፎርስ ገርና ክንሕዘኒ ናይሉ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ ኮሙኻ ንካናዳ ብናይ ሚሊታሪ بعقሚ ሚሊታሪ ክሕዛኒ መደብካ እንታይ ይትመደብካ በኃይሊና ክንሕዛን ንካናዳ ንሓስብ ደለና ወላስ እንታይ ኣብዚ ብቅጽበት ኣይኮነን በኃይሊ ድበሃል ንካናዳ ኣይንሕዛና እንትኾነ ግን ብናይ ኢኮኖሚካሊ ኃይሊ በኃይሊ ኢኮኖሚ ከነምበር ክኻይና ኢልዎ ምክንያቱ ሕሱብ እንደብሎ ካናዳን ኣሜሪካን ሓንቲ ሃገር ተኮይነን እኮ በቃ ንኽትሓስቦ እኮ እዩ ዝገርም ከመይ ምተወንጨፍና ቁርብ መሕስብ ነብሎ እቲ ስቂልካ ብርሳስ ተሳኣለ አርቲፊሻል ዝኾነ ዶብ ንዑ አሊናሲ ካናዳን ኣሜሪካን ሓንቲየን ከም ሓንቲ መርኣዩ ሕጂ ሕሰቦ ማዕረኽነይ ምዕባለን ማዕረኽንደይ ሃብትን ክኸውን ይኽእል ካናዳ መበል 51 ስቴት ናይ ኣሜሪካን ተዳ ኮይና ከምኡውን እቲ ናይ ጸጥታ ጉዳይ ንመለስ ንካናዳ እኮ ዳርጋ ንሕና ኢና ንሕልዋ ብናትና እኮ ያትኸይደላ ሓለዋ ሕጂ ምናልባት ዘይበረሃልካ ነገር እንተሎ ኣብረሃ ቢልኽ ነገረካ እዚ ትጸገም ናይ ካናዳ ቁጥር 1 ቀንድ ክንፈልጦ ዘለና ኣነ ምስ ህዝቢ ካናዳ ጸገም የብለይን ህዝቢ ካናዳ ፈቃር ሆነ ፍሬንድሊ ድኾኑ ህዝቢዮም እንተኾነ ግን
بأمائت أشحات دخون بليون دولار دخون كندا نخل نطفأ لنا جنزب إذا كل بليون دولارات تفرلو إن كندا نمكل خال نمنتاي تفعل له أتذكر مكاسي كندا حدا خابتي بقندون أمريكا تسدل نبرة انتاي مخايني سريحة تسدل تلقى 10% يخون مالتي كاب كندا تسريحن تن مخاين أمريكا يخدا أنت قلنا قلت لا مخاين يدلي ناني أتي كاب كندا أنا أمريكا زعتو مخاين أبزي أب ديترويت تبع أب نيويورك نكسرح نخلينا فابريكا أب نيويورك أمتينا أب نيويورك بعلنا كنسرح نخلينا نمنتاي يطعمون على لودام كلاي هابتي كندا هابتي عنش أيتيو بزح تيمبر يو لامبر تيمبر كاب كندا أنا أمريكا يسدد الونايت ليناني أنت دايلنا بعلنا أب أمريكا زولو تيمبر يبزح كاب كندا بعلنا كنفرين خل نجاري أتي زجرب نجار أب أمريكا إذا كل خنفرين خل نكلنا زوم كلمنا زنور أمريحنا زنور قلت أمات سمات حقتاتن إجراتاتن أوتيوم أوام كي قررت سلت إزازة دوتو بقى تناتنا زفرز نبرة نخي فري تسأجم فتيرهم أنت خنا قل أنا بعلي إكسكتيف دخونه والسانة كنا البيزنس قطع كم زملس كبر يخيله سلس ناي كندا يوام تيمبر لامبر أي ليناني كم أون كاب كندا زمت ناي تسابع فريات والحنتي ليناني تقلا أب أمريكا بعلناس كونفرين خلينا نمنتاي دامو كاب كندا تفريوس نابزي متسنا له بعلنا كونفرين خلينا بزعدي اتزقرب نحنا لعليهم اتتصاباس كنفر نخل سلازي نمنتاينا እዚ ኩሉ بعلنا كنفرين نخل كاب كندا نمصدلنا انتاينا نربح لنا مጨረሻሲ ربحان دي خاتبل الربحاس انتاي نربحالنا እዚ ኩሉ ንብረት كاب كندا أمريكا نمصدلنا انتاي تني بحق ربحنا عمت هاوس لعلي 300 بليون دولار نخسر علينا ناب كندا كاب كندا نجزء لنا زخول نبرتات بعلنا ساب أبز عاد خنا فين نخل نكلنا عقم كله كل نجار نكلنا إيش انتاي تمستير حراي كمل سكان أبت مجمرتا نجاسن ترودوس متي خلو ن مارلاغو أنا كمان نجاسن ترودو برايم مينستر ترودو كون زبلان أنا غافرنر ترودو إدبلو كوميدو دلو دونالد ترامب بعلو نغافرنر ترودو متي خلو اب مارلاغو كبصح متي خلو بزي حاتيتيو انتاي كغاطمي يخيل نتحدى ازخل نحنا كاب امريكا زخيد غنزبنا بكندا زاتوسي نتحدى ادي هابناكم سي انتاي كغاطم نخيل مخناتو ذكرو اشحات بليون دولارات كاب امريكا ني كندا زخيد اجا انا حالتين جاستن ترودو هي ازغل غنزب احنا نبكم سي انت زي سديدنا لكم سنتاي مغاطمي لحاتيتيو እንደገና ካሲ ነዚ በረድ መጭደዲ ዝኸውን ማሽናት ንገዛ ኣለና እጅለት በረድ መጭደዲ ማሽናት በዓልና ክንገዝኦ ንኽእል ከለና ካናዳ ግን ንፍርቂ ምሳና ክትኣትረልያ ንምንታይ ደና ሞ በዓልና ክንገብሮ ንኽእል ከለና ንምንታይ ካናዳ ብናትና ቢዝነስ ነጥዋ ኣብዚ እቲ ሓታቲ ኩልፋ ቢልዎ እንታይ ኢልዎ እሞ ግንሲ ኣሜሪካስ ንካናዳሲ ምስ ካናዳ ንግዲ ክትገብርሲ مثلا لو واندو ماسي غوبونا دي كونن يلحيتو نو دونالد ترامب قال غوبونا يكون ناتنا غوبوك نغير كايلو ناتنا غوبونا ني كندا ككي حجزنا ناتنا ني عدنا بيزنس كنغبر طراي غوبونا غديتا يكونن نحنا ني كندا كنحجزا نحنا ناتنا ريسبونسيبيليتي حلافنت امريكا غديتا يكونن نحنا ني كندا كنحجزا اتناتهم ناي فاينانشال صقم ناتوم صقمي نحنا ناتوم ناي فاينانشال صقم كنفتح جديتا يبلدان معناتو كم تلك المحجي اناونس كيرنا زغلصنايو اب امريكا نبعلنا العي 36 تريليون دولار عدا لوا امريكانا فدرال ريزيرف اذ خا كنكفلون تدا خوينا اذ سقلكا دوص باجت نكندا دو نابغلدو زخيد غنزب طالع نقارصلنا مجمرتا عدانا خنعصلنا بسعدي نز عدانا كيف انتدا خوينا خا ناي صعات ندادي حيلي زغلو انتدا بعلنا افرينا بسعدي بحصر زبل اوان عدانا خنكفلو نخلينا اجي ناتاي نطبي كملسكا نمنتايس زغلو بليون دولارات نعمت نحجزالنا نكندا انتدا ببليون دولارات نحجزالنا هنا وما بقى ستيت يخونو مبل 50 حدن ستيت ني امريكا يخونو بقى مشروعهم يحزو كم سرعة باجتهم يسلع عليهم دن بقى هم يخون نمنتايس نحجزهم علينا اكو يدبلن دولان
እሱ ይኸዓ ተቐንዲ ሕቶ ግዴታ ኣይኮነን ኣሜሪካ ንካናዳ ክትሕግዛ ክመልሰካሲ ጃስትን ትሩዶ መጪ ከሎ ዝማርላጎ ንካናዳ እንተዚ ሓገዝና ስንታይ ያጋጥም ኢለ ሓቲተዮ ሕፅር ኣቢለ በቃ ካናዳ ስም ሓቃቀት ኢል ነብኣ ከሎ በቃ ኣይ ሞፀቶን እሞ ከምዚ ተኮይኑ ዳ እሞ ካናዳሲ ስቴት ትኹን ኢለ ከዓ መሊሰሉ እዚ ኩሉ ሕታት ዝሓተትኩዋ ንምንታይስ ንሕና እዚ ኩሉ ናትኩም ንግዲ ንቕበሎ ኣለና ንምንታይ ምስሓተትኩ ወላ ንሱ ፕራይም ሚኒስተር ጃስትን ትሩዶ ክምልሰለ ኣይከኣለን ኣነ ግን መልስለኒ እዚ ኻ ዶናልድ ትራምፕ ዝብል ዘሎ ብልምዲ ስለዝተወሰደ ከም ልምዲ ካናዳ ምስ ኣሜሪካ ደለዋ ናይ ንግዲ ልውውጥ ከም ልሙድ ጌርና ወሲድናዩ ስቕልና ንብረት ንገዝኦ ግን ኣይድልየናኒ ሕና ዘድልየና በዓልና ክነፍርዮ ንኽእልና እዚ ኩሉ ዘድሊ ንብረት ንካናዳ ሳብሲዳይዝ ክንገብራ ኣየድልየናኒ ጠቕላላ እዚ ኩሉ ንሕና ንካናዳ ንገብረላ ወፍርታት ወይ ድማ ሓገዝ ስቴት እንትኾኑ ነርኩም ያ ጽቡቕ ወይ ቅቡል እዩ ከም ሃገር ኮይና ግን ንሕና እዚ ኩሉ ሓገዝ ክንገብረላ ቅቡል ኮይኑ ኣይስማዓነን ከምዚ ክብል ኢኻ ንጃስትን ትሩዶ ነጊረዮ ክብል ይዛረብ ደሎ ከምዚ ትሰምዖ ደለኹም እዩ ንኩልና ኣብ መጀመርታ ክንሰምዖ ከለና ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ 25% ታሪፍ ከምኡውን ጠቕላላ ንግዲ ምስ ካናዳ ንገብሮ ዘለና ስቴት ክትከውን ኣለዋ ገሌሉ ክዛረብ ከሎ መብዛሕትኡ ሰብ ላግፂ ይመስልዎ ይላገጻሉ ዶናልድ ትራምፕ ንኣሞል እዩ ከምኡ እዩ ቢዝነስማን ስለዝኾነ እዩ ሶሻል ሚዲያ ስቂሉ ስለዝጥቀም ሴሌብሪቲ ስለዝኾነ ገለ ንብል ነርና ንሱ ግን ይጫረቕ ኣይነበረን ሲሪየስ ኮይኑ ይዛረብ ኣሎ ሕጂ ጋዝ ናይ ካናዳ ጉዳይ ትሪእዎ ኣለኹም ፕራይም ሚኒስተር ጃስትን ትሩዶ ካብ ናይ ሊበራል መሪሕነት ሪዛይን ገይሩሎ ስቲል ግን ከም ፕራይም ሚኒስተር እዩ ዘሎ ክሳብ ሓድሽ መራሒ ናይ ሊበራል ድምረፅ እሞ ብድሕሪኡ ኻ ናብ ኢሌክሽን ኣቲና ድሕሪ ኢሌክሽን ካልእ መራሒ ካናዳ ክሳብ ዝምረፅ ብሓፂሩ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ዝኾነ ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ናይ መሪሕነት እቲ ጋቨርንመንት ጠጠው ኢሉ ዘሎ ክሳብ ሓድሽ መራሒ ዝምረፅ ኣይ ክእከቡን እዮም ክሳብ ወርሒ 3 ማለት እዩ ክሳብ ሓድሽ መራሒ ዝምረፅ በዚ ኣድቫንቴጅ ወሲዱ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ እዝን ካልእን ምፍራራሕ ይገብራሎ ብጣዕሚ ሃሳይ ክኸውን ኣጊደ ክነግረኩም እንተደኣ ንካናዳ ከምዚ ገይሩ ክቐፅዓይሉ እታ ናምበር 1 ናይ ካናዳ ተኺዳ ብቢዝነስ ሃገር ኣሜሪካ ኩሉ ንብረት ምስ ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ስለዝሰድድ ካናዳ ምንቅስቃስ ዘለዎ ኣክቲቪቲ ዝዓበየ ትሬድ ዝገብሩላ ካናዳን ምስ ኣሜሪካን እቲ ቦርደር ትሬድ ንግዲ ብበጣሓት ድካየድ ናይ ንግዲ መኻይን ልዕሊ 20% እዮም ካብ ካናዳ ተሰሪሐን ንኣሜሪካ ዝኸድ ሕሰብዎ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ገንዘብ ማለት እዩ ሓራይ እዚ ኩሉ ዶናልድ ትራምፕ ዝሃቦ መልሲ ካናዳ ብኸመይ ተቐቢላቶ Prime Minister Canada antai KBDU Twitter ጽሒፉ There isn't a snowball's chance in hell that Canada would become part of the United States. Workers and communities in both our countries benefit from being each other's biggest trading and security partner. Come on, Pierre Poilievre antai KBDU Twitter ጽሒፉ Canada will never be the 51st state period. We are a great and independent country. We are the best friends of the US. We spend billions of dollars and hundreds of lives helping Americans retaliate against Al-Qaeda, 9/11. We supply the US with billions of dollars of high quality and totally reliable energy, well below market price. Harai, Twitter calcium zakayr zolo. Marahana Justin Trudeau tailwa በምንም ተአምር ካናዳ ክፋል ኣሜሪካ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ኣይክትከውን እያ ከዓ ዘይሕሰብ እዩ ክብል ይጽሒፉ ፒየር ፖሊየቭ ከዓ ካናዳ ክፋል ኣሜሪካ ወይ ናይ መበል 51 ስቴት ናይ ኣሜሪካ ኣይክትከውን እያ እቲ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ኣብዚ ሓጻር ቪድዮ ከሪአኩም እየ በርከ ላዕልን ታሕትን ድብሃሉ ዘለው እዚኣ ግን ክትሰምዕዋ ኣለኩም After Justin Trudeau announced he would step down, he used social media to fire back, writing, "There isn't a snowball's chance in hell that Canada would become part of the United States." Conservative leader Pierre Poilievre posted,
Canada will never be the 51st state, period. We are a great and independent country. The Premier of Ontario. Ontario's Premier made Canada's case directly to Americans on Fox News. ኣብዚ ናይ ኦንታሪዮ መራሒ ዳግ ፎርድ ፕሪሚየር ናይ ኦንታሪዮ ማለት እዩ ወፂኡ እንታይ ክብል እዩ ተሰሚዑ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ኒውስ ስቴሽን ዳይሬክትሊ ወፂኡ ተዛሪቡ ብሕፅር ዝበለ ኣነ ኣሜሪካ ይፈትዎም እየ ኣሜሪካውያን ይፈትዎም እየ እንተኾነ ግን ዶናልድ ትራምፕ ሪል ስቴት ሸቃጥ ምዃኑ ፈልጥ እየ እዚ ከዓ ነጋዲ ገዛ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ገዛ ይገዝእ ይሸይጥ ሆቴል ትራምፕ ኣለዎ ናይ ሪል ስቴት ዝኾነ ሰብ እዩ እንተኾነ ግን ካናዳ ንመሸጥ ኣይትውዕልን እያ ኖት ፎር ሴል ኢልዎ ሕፀር ኣቢሉ ንኣሜሪካውያን መልእኽቲ ማለት ኣብ ፎክስ ኒውስ እዩ ኣውፂዎ ልክ ከምስዎ ዘለኹም ኣብ ትሩዝ ሶሻል ኦ ካናዳ ኢሉ የውፅእ ንካናዳውያን ገሊኦም እቲ ሓሳብ ከምዚ ኢንተርቴይን ገብርዎ ኣለዉ ይስሕቁ ኣለዉ ገሊኦም ግን ደይሕሰብ ይብሉ ኣለዉ ክኸውንዲ ከዓ ይርዳእካኒ ምሻሎ ንሓንቲ ሃገር ከም ኢልካ ስቴት ኩን ክትብል ከቢድ እዩ ግን ምዝ ናይ ካናዳ ኩነታት ኣብ ሰዓት ዘሎ ግን ይርዳእካ እዩ ንምንታይ ከምኡ ይገብር ኣሎ እዚኣ ሓፃር ቪድዮ ግን ስምዕዋ Conservative leader Pierre Poilievre posted, Canada will never. Trudeau announced he would step down. He used social media to fire back, writing, there isn't a snowball's made Canada's case directly to Americans on Fox News. What's your problem with the United States absorbing Canada? Well, first of all, Jesse, you know, I love the U.S. I love Americans. And I get it. You know, President-elect Trump is a real estate tycoon. He's made billions, but that property's not for sale. A different tactic from the federal Liberal Party, Humor, posting this clarifying map, which appeared to elicit this response from the president-elect. Canadians trying to make sense of it all. Do you think he's serious? I think he's very serious. He says all kind of weird things, so I think it's just better to relax a bit and start negotiating when it's time. What would you say to him? Yikes. That's scary. I'm not sure what economic force he would use. To me, what he's saying is economically, Canada would be not able to survive without the U.S., and he wants us to react to that. Former diplomats say this could be a negotiating tactic. And the bottom line is determine what it is the president-elect is actually trying to accomplish, because it's not clear. With this latest threat... መቸም ከምዚ ክትሰምዑ ንፅናሕኩም ዶናልድ ትራምፕ ሲሪየስ ዝመስል መልሲ ይህብለው ህዝቢ ካናዳ ካብቲ ዝሓስቦ ዘሎ ኣብ ስትሪት ወፅኦም ከም ዝሓትትዎም እንታይ ይስማዓኩም ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ጥዕና ዘሎ ዘረባ ይመስለናን ገሊኦም ብዙሕ ይዛረብ እንሻሎ ኣየናይ ጥዑይ ኣየናይ ዋዛ ክትርዳእካ እውን ኣይክእልን እዩ እንተኾነ ድላዩ ኣፉ ድሃቦ ይዛረብ የፍርሐካ ዝብሉ ሰባት ኣለው እንታይ ከጋጥም ኣብዛ ዓመት እዚኣ 2025 ብዙሕ ኢና ንሰምዕ ዘለና ተኸታተል ደዛ ቻነል ትኾንኩም ግን ዕድለኛታት ኢኹም ምክንያቱ ኩልቲ ካናዳ ዘጋጥም ዘሎ እንታይ ኣሎ ማዓስ ኮይኑ ኣበናይ ቦታ ቢዝነስ ዶ ናይ ስራሕ ናይ ካናዳ ሁሉ ኩነታት ከነምፃልኩም ስለዝኾና ኣይትጨነቁ ክለኩም ይፈቱ በዝጋጣሚ ኩላ ዘላ ኣብ ሰዓታን ኣብ ግዜኣን ከነምፃይና assumption that you're serious about making Canada 51st state of the United States. The leader of the Conservative Party in Canada said, under no circumstance will it ever be the 51st state. Maybe he won't win, but maybe he will. I don't care. You had suggested. Listen, I don't care what he says. But Sir Lopez, you were considering military force to acquire Panama and Greenland. Are you also considering military force to annex and acquire Canada? No, economic force, because Canada and the United States. That would really be something. You get rid of that artificially drawn line and you take a look at what that looks like, and it would also be much better for national security. Don't forget, we basically protect Canada. But here's the problem with Canada. So many friends up there. I love the Canadian people. They're great. But we're spending hundreds of billions a year to protect it. We're spending hundreds of billions a year to take care of Canada. We lose in trade deficits. We're losing massive. We don't need their cars. You know, they make 20% of our cars. We don't need that. I'd rather make them in Detroit. We don't need the cars. We don't need their lumber. We have massive fields of lumber. We don't need their lumber.
We have to unrestrict them because stupid people put, restrictions on, but I can do that with an executive order. We don't need anything they have. We don't need their dairy products. We have more than they have. We don't need anything. So why are we losing $200 billion a year and more to protect Canada? And I said that to, as I called him, Governor Trudeau. I said, listen, what would happen if we didn't subsidize you, if we didn't, because we give them a lot of money. We help them. As an example, we're buying icebreakers, and Canada wants to join us in the buying of icebreakers. I said, we don't really want to have a partner in the buying of icebreakers. We don't need a partner. But no right. Nope. No right. Here's what we have. We have a right not to help them with their financial difficulties because we owe $36 trillion too. We're going to start knocking it out pretty fast, but we're going to be able to do it because of energy and other things. But no right. No right. But why are we supporting a country, $200 billion plus a year? Our military is at their disposal. All of these other things, they should be a state. That's why I told Trudeau when he came down, I said, what would happen if we didn't do it? He said Canada would dissolve. Canada wouldn't be able to function if we didn't take their 20% of our car market. They send us hundreds of thousands of cars. They make a lot of money with that. They send us a lot of other things that we don't need. We don't need their cars, and we don't need the other products. We don't need their milk. We got a lot of milk. We got a lot of everything, and we don't need any of it. So I said to him, well, why are we doing it? He said, I don't really know. He was unable to answer the question, but I can answer it. We're doing it because of habit, and we're doing it because we like our neighbors, and we've been good neighbors, but we can't do it forever, and it's a tremendous amount of money. And why should we have a $200 billion deficit and add on to that many, many other things that we give them in terms of subsidy? And I said, that's okay to have if you're a state. But if you're another country, we don't want to have it. We're not going to have it with European Union either. European Union, we have a trade deficit of $350 billion. They don't take our cars. They don't take our farm product. They don't take anything. And so we're not going to have it with them either. Brian, go ahead. حجي أتي زبالة بزح زبالة سلازغونة بحصر زبالة كنقول تخن فتنا أنت خنا بمجمرتا